Assalamu alaikum, Kırgız Janama YouTube kanalının görüşçüleri. 18 октябрь, Талас облысы, Кировкада мал базарда. Hazır болса уже жаш торпоқтардан тартып, уй бұққаларын тартып береміз. Қанша кәнжеке? 38 сұрақ. 38. Береріңіз қанша? Береріңіз? 37 мың соңға беріңіз. Қаншадан жеке, байке? Bazını ayıp konuş. Kara. 42. Erkek. Erkek. Bununuz. 48 paroda. 48. Ne para da bu? Şöz. Şöyle. Vereriniz kaça? 48. Vereriniz. 46 bu. 46. 45 kapalı. Motor bu qancha ya? Yut qachağı? Yut kaçan. Qaysiga? Kırgız jardamadan kadar. Жақсы содан спорт байке. Kaçından ken? Ya, kaçından ken? 30. Urgaçı. Urgaçı öken. Urgaçı. 30 bin son. Kaça bu? Qancha dedi? Qancha dedi? Bererin. Urgaçı. Hayt, monta verin boldu. 25 bolu. 25 bolu. Süreç görüyorsun da ken. Hayt, men süleşkör men süleşpeyman, men ya sağa süleşpeyman. Kança deyizak? Men prost tartam, hayt, berem boldu. Monçaga berem. Hayt boşu, sen berezin mi? 27'ye tatma ki. 27, 26'a hedef demek, araça. Gün sonu. 26. Kaça? 30. Erkek urgaç. Urgaç. 30 bin son. Bereriniz kaça? 28 falan verem. Eko geçse. Çok sorudan soruyorsun. Kaçadan dostum? 20. Kaça gün bu mu? Evet bu an. Bir o karnap gitti. Kırgız jarnama degan. Kırgız jarnama degan kanal. Ya tak koşuyoruz ya. Kaçadan ken? 48. 48. Urgaçı 48 bin son. Жақсы olan spor. Kaçadan da otur? 50'den de otarsın. 50'den. Bereriniz kaçan? 48. 48'den olsun. Жақсы olan sporsun. Kaçadan ken? Alındı. Satalgam. Ne bazara tartı olsun ne tuğan? Kaç oldu? Eko 105. 50'den oldu. 52'den. Жақсы olan olsun. Kaçadan ken? 52. 52'den. Urgaçı. Erkek. Ekoten. 5 o. 5 o. Hoptam 50'den. Telefon numarini aytasın mı? Kaçtan gelesіңер? Çıkılmay. Çoltonbay. Sağ бесплатно reklamada. Satmay қалып үйіне алып келеді может. Айтасың телефон номеріңді? Телефон номеріңізді айтып қойыңызшы. Байкем телефон номерімді берді, қайдан сұрай берелікші. Қаншадан екен? Қаншадан отыз байке? Қанша oldu? 24 500. Жақсы саудаңыз болсын. Қаншадан екен отыз? 38. 38. Береріңіз қанша? 35. 35. Жақсы саудаңыз болсын. Қаншадан эко? 46. Бұларчы? Bunlar mı? 32 bin сомнан. 68. Береріңіз қанша ем? Ошо боларын айттым. Боларыңыз бар. 2 мың сом түшпейсіз бе? 30-қа. 31'den болса берем. 31'ден болса. Жақсы саудаңыз болсын. Қаншадан болдыңыз? Боларын айтайын. Боларын айтыңыз, болды. Urgaç özümün balları size 31'den berem. 31'den. Жақсы саудаңыз болсын бәлкім. Onu tur 26'a koyalım olur. Onu tur. Ақты бі? Aktı. Urgaç'a. Erkek pola. Görmeyiz mi? Öyle indir dur. Güzel yaptı.
Аны өлүп калат го. Өз муйун балдар, брат, сыздакана, мисалы Аллах таалап туруп. Тыра. Сүт түйдүм балдар, эми жылын 10 болуп бербесечи, мен бетиме түшүр. Мисалы адрес, телефон берем, үйгөр, энелерин да көргөзөтүм. Саапты көрүп, текшерип да көрүп. Жақсы, содаңыз болсын. Қаншада отыз байке? 45 мың сом. Береріңіз қанша? Biraz kem orada. Biraz кем бар. Жақсы, содаңыз болсын. Аласың же мындай тартып Тартып жүрмін байке. телефон чаласың. Елге бір сыра қызмат қыл. Ел көрсін бағаларын деп. Қаншадан отыз? 42 отыр. 42 мың сом. Береріңіз қанша? 40 мың сом бұл бар, 42'de oturgan bilmeyim. 42 Kayız? mu? Yok bu 30 erkekten. 30 мың сом, Қаншада отасың? 81. 80. Береріңіз. Жақсы клиент болса сөйлесесіз. Мен елестетmiş жақсы клиент деп. Бағасын айтыңыз. 78. Жақсы содаңыз болсын байке. 78-тен өйдірек өтіп кетсіз жақсы клиент бол. Қаншадан отыз? 55-тен. Екі отың. Кузылдырақ болау? 55'ten bahsediyoruz. Наркотшы? Алдыз бағаны. Yok meyimiz direkt o tekrar. Стекі. Yarım saat aylan Жақсы содаңыз болсын. Ойлар тартып береліміз. Жақсы сырдаққана ойлар болсын. Уй қанша екен? 100. Қаншаншы туыт? 7-8. Қанша литр сүті бар? Қазір 10 литр сүті бар. Телефон номерін кім? Атаң, апаң, біреу жарым бар бі? Қамыз бар. Телефон номерін айт. Номерін айт бер. 0997 0997 03 03 33 33 86. 86. Кодлеуден келеткен. Боз бұ моғы? Сызыр бұ? Сан бұ? 10 литр сүті бар екен. Берерің қанша? 95 болса кетеді, 95 мың сом бар. Жақсы шығады туғандар бағасы, қызыққандар болса Көлдөбеден. Телефон номеріне чалып байланышасың, Молодец, содан болсын. Қаншада отыз? 110. 110. Порода. Не порода? Швец. Тоқол. Сүті бар байке аз жоқ бұл? Жоқ та, боз. Боз. Қанша? Қайсыға барады? Мартқа. Мартта жетпейді қой. Февраль ниче болып қатты. Береріңіз қанша ем? 5000 жылды түсіп берем. Береріңіз бол орын. Чистый порода. Пародисті. Қаяқтан келесіз? Қаяқтан тұрасыз? Талас. Таласын өзінен бе? Телефон номеріңіз айтыңыз. 708 51 77 39. Қызыққандар болса, бір ошол баға кетеді. Тақсы бұл қайсы әмі? Қырғыз жарнама деген YouTube каналы. Содаңыз болсын байке. Бұл жағын тартып береріз. Қаншадан? Базы. 115. Қаншаншы туыт бұл? Қаншаншы туыт? Екінші туыт айында. Екінші туыт, 115 мың сом. Бұл жағын? 100 мың сом. Бұл да тойын деп қалды. Боз бұл? Қайсылай барады? 100 көмір. Қайсылайда туыт? Bir aydan tuйт. Bir aydan туйт дейді. Қызыққандар болса, мәке, бағалар. Жақсы содан болсын, Тоқол қанша? 230. Урғачы бі немесе? Еркек. Қаншаншы туыт? 4-шісі. Сүті бар базыр? Қанша бар? 8 литр. 4-ші туыт. Қызыққандар болса. Телефон номеріңіз айтасыз ба? 500 86 30 41 32 41. Қаяқтан келесіздер? Шолпонбайдан. Жақсы екен, содаңыз болсын. Қызыққандар болса, мінекей. Телефон номерін алып бердік. Бұл жағын тартып берелі. Қаншада 30? Сатылбайды? Болды, алдыз ба?
Ha, bo'ldi. Qanchada o'tsa? 110. 110 ming so'm bitti. Bazı qanchada o'tsa? Aldım mı? Kaç oldu? 97. Yaxshi bo'libdir. 97 ming so'm. Kirme mal pazarının içinde girme sırtında öyle tutup tura. Qanchada o'tsa? Ha sırtından götür ben bana. 140. Qanchasi tut? Qanchasi tut? Altın turgan cho'ng ekan. 140 ming so'm. Aka bayda bak. Qancha ekan aka? 90 ming so'm. Bu qancha ekan ya? 110. Birinchi tut bu. Ikkinchi mi? Ikkinchi tut. Belolar qancha bo'lar? 110. Qancha olasiz? Bo'z emasmi? 2 oyga ya? 2 oydan bo'z tut. 110 bo'lar. Yaxshi sodangizlar bo'lsin. Qancha o'tsa? 85. 85 ming so'm. Qanchasi tut? 4. tut 5. 4-5 tutda. Bereringiz qancha? 80 olsa benim. 80 bo'lsa, ha? Yaxshi sodang'iz bo'lsin. Qancha ekan? Qancha ekan? Qancha oldu? Qancha oldu? 90 ming so'm. Bular-chi, bular sotiladi? 130 ming so'm. Qanchasi tut? 5. 5 ming so'm. Ko'gish qancha ekan ya? Belki bazı aytib qo'yish. 90. 90 ming so'm. Sağım yakında toplattın. Bu 110. 110. Qanchasi tut bu? 4 tuğan. 4 tuğan. 110 ming so'm deydi. To'qol qancha ekan to'qol ya? Ha, istirasmi? Format ketdir. Qancha do'st? Shunday gap bo'lmaydi. Qancha ekan? 105. 105 ming so'm deydi. Qanchasi sut aka? Bu chiqib. Bu qancha? 85 ming so'm. Bazı qancha ekan aka? 110. Ekotengmi? 110 ming so'm. Buyuruz. Nece buyuruz biz. Hayır oğlum. Qanchadan bo'ldi aka? Ya qancha oldu? Qancha oldu? 87 oldu. 87 ming. 87 ming so'm. Ko'p savdo. Qanchadan o'tdilar? 105. 105. Qancha tut? 3 tut. 3 tut. Bolori qancha? Bolori. O'sha bollarni ele keltirib aytdim. Erta men 120 degem. 100 ga bola bu. Yani bunu 102 ve 103 deb turish. Ha, sütü var mı yok mu? Sütü var mı? Sütü yok. Sütü yok ha. Yaxshi sodangizlar bo'ldi. Qancha ekan?
130 lira. 130. Bugün 56 kilo. 130 ming so'm. Aka bolalar qancha? Qaysi men bular ya? Biri harmon keltir menga emas. Ha, Qirg'iz Jardama degan kanal. Qancha ekan? Ya. 140 ha? 140 ming so'm. Yüz kırk bin so'm deydi. Qancha dot? 125 deb turum. Hozir kuylashamiz. 125. Boz bu. Qizir ha? Bereringiz qancha edi? 110 ga ya, bo'ladi. 110 ming so'm bor. Bo'ladi. Qayerdan kelasizlar? Kirovkadan. Telefon nomeringizni aytasizmi? Aytingiz. 700 700 88 88 15 15 bilan Kirovkadan. Qiziqqanlar bo'lsa baylanishaverasizlar. Sodamiz bo'lsin aka. Qanchadan kelgan aka? 110 so'm. 110 dona. 105 dan. 105. Narxlardalar o'sha-u? Ha, shunday. Bularınız 125. 125. Qanchachi tutlar bular? Bunday bir ekin turan var. 4-5 turan var. 4-5 turan. 10 bin değil. Olsun. Hayır, ayttılar şunday. Burada şunday. Telefon nomeringizni aytasizmi? Bo'ldi. Sodamiz bo'lsin aka. Bolalar qancha dot? 85. 85 ming so'm. Yaxshi sodamiz bo'lsin. Çekimde alvaqada jamon qarab o'sha chimildi. Qancha ekan ham? 150. 150 ming so'm. Qancha ekan? 120. Qancha tut baka? 5. 5-chi tut cho'ng ekan, ha? 120 ming so'm. Satib ketdi bu. Ha, jival olsa. Ba'zi qanday ekan baka? 105 130 deydi. Qayra bir aytla qo'sh aka. 100 ming so'mdan 135 minggacha. Qancha dos baka? 115. 115 ming so'm. Yaxshi sog'lanish bo'lsin. Qancha dos baka? 230. 230 ming so'm deydi. Telefon nomeringizni aytasizmi? 504 15 15 05 05 45 45 qayerdan kelasizlar? Bakıyan'dan. Baqiyan. Qiziqqanlar bo'lsa chavasizlar. Bospa qaysiga boradi? Dekavrga жетти. Dekavrga. Bereringiz qancha endi? 200 ga bermey turum. Qancha üstüne qancha qo'shsa ketadi? Endi qo'shsa beramiz. Aytingiz, monchaga berem, bo'ldi, o'shal bor. 210 bo'lsa beramiz. 210 bo'lsa, 210 ming so'm. Mana ko'zingizga berasizlar. Yaxshi sodamiz bo'lsin aka. Qanchadan ekan baykasizlar-ku? Qanchadan ekan? 150. 150 ming so'm. 150 ming so'm. Boz bu. Boz bu. Bunun qancha? 115. 115 ming so'm. Hozir ham buqalarni tartib berasiz to'g'anlar. 150 ming so'm. Qancha yosh? 1,5. 1,5 yosh. Besini tartibni tartgan jo'qsizlar. Bolalar qancha? 140. 140 ming so'mga beraman deydi ular. Qancha dot? 150. Qancha yosh? 2 yosh. 2. 2,5 yosh. 150 ming so'm. Bolalar qancha?
O'sha bolalar 145 berib. 145. Жақсы соданыз болсын, а? Қаншадан екен, байке? Иә. Қаншадан екен? Мен емес. Емес пе? Айысканы ғой. Қырғыз жардама деген, а? Кел, қанша екен? 123. Болар қанша ем? Olur. Canım 115 lira olur. 120. 115-ке берген жоқсың ба? Жақсы содаң болсын, а? Қаншада отса? 115. 115. 1,5 жаш бар ғой? 1 yaş. 1 жаш, а? Жақсы содаңыз болсын, а? Қаншадан отса, бәке? 88'de. 1 yaş var mı? Var mı? Yok mu? 1,5 yaş. Ha, 1,5 yaşlar, ha? Жақсы соданыз болсын. Қаншада отса? 140. 140 мың сом. Қанша жаш мы ол? Қанша жаш? 1,5 жаш. Жақсы соданыз. Ne kanalı? Қырғыз жарнама деген YouTube канал. Қаншадан? 95 milyon sıradan bayga. 95 мың сомнан. Sağ çuvalan özümüzden görsek. Немеден бар ба? 1 жаштан бар ба? 1,5 жаш. 1,5 yaştan aka. 1,5 жаштан. Жақсы содаңыз болсын, а? Ne kanal ki? Қырғыз жарнама деген. Ne? Қырғыз жарнама деген канал, а? Men tartib olib o'sib turgan bor deb. Қаншадан екен, я, байке? Ya, Қаншадан екен? 95 dan sıradan. Болар қаншадан ем? 90. 90-дан кетеді. Неме бар ба? 1 жаштан өтіп қалған ғой, неме? Aa, biz yaştan. Tartib. Жоқ, тұрады емес. Сұрадығы башқа да. Ya, Тұрады башқа да, менікі башқа. qaysi? Қырғыз жарнама деген канал. 95 мың сом, 90-дан болады дейді. Қайырдан қайырға чейін істеке? Қараған. Қараған. 90-дан болса береді сол. Тақа чейінде 22 баш дейді туғандар бұл жерде. 22 баш. Қаншадан қаншаға чейін шеп бағалары? Оптом 90-дан. Оптом 90-дан. Розница 105-тен. 105-тен 90-дан болып дейді туғандар. Оптомға розницаға 22 баш бар дейді. Telefon numarası айтыңыз. 702 440 777. Ошол ба бирок, а? Өшүлгөн ба. Кызыккандар болсо, мынакей. Неде 22 баш бар экен. Булар сонун жайга жайгашып болгон экен. Канча буларың? 120. Сонун жайгашып алгансыңарбы? Канча экен? Байке бағасын айтып қойыңызшы. 85 мың сом. Байкем келтіреді бәғым. Байке қанша баш бар неде? 8 баш. 8 баш. Қаншадан? 83'тен. 83'тен. Телефон номерін айтасыз ба? Мындай әлі сатып жүресіз ба? Мына интервью алып қойшы Шамил әкем. Айтыңыз. Телефон номерін айтыңыз. 504 70 82 70. 70-82-70. Қызыққандар болса, шал өрестер. Шамил әкем тартып қойсаң, тұрарды тұтыш. 75 мың сомнан. 1 жаш бар байке? 1 жаш бар. Береріңіз қанша? Кем болады, қаншадан отсы? 90'da мен tартып қойбай. Жоқ байке, сіз анда мұнайрақ тұрып тұрған, сіз үстінде тұралы тармай қой дегеніңіз. 100. Болар.
Biraz kem var. Kelmeyi. 98 bolsa ketedi. 95 bolsa ketmez. Kırgız jardım var endi. Bununuz 90. 90. 90 ming so'm. Telefon nomeringizni aytasizmi? 990 990 15 10 93. 15 10 93 qiziqqanlar bo'lsa chalaverasizlar. Qanchadan ekan? 85'te. 85'dan. Qancha bosh? 5 bosh, ha? 5 baş. 5 bosh 85 ming so'm. 1,5 yosh bormi? 1 yoshmi? 1,5 yaş bunu oynap kaldı. 1,5 yosh bo'ldi. Hop, Bir telefon yaş, üç nomeri ay, bir aytasizlarmi? yaş. Ya. Telefon nomeri. 0990 yok 0555 555 0586 01 01 86 01. Qayerdan kelasizlar? Arça bulayın. Archag'ul. Qiziqqanlar bo'lsa, chalib baylanishaverasizlar.